Ebyobumbeki nibikwikibwaho Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za kampuni ezikucirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati muri East Africa. Nekutangira program ebyogwembeshi kandi omuhereza ndi Prevence Kampura. Erizoba twagaruka aha chombeko ekitwarigireho orwa gatano rwahwire. Orwa gatano rwahwire tukabana tukwereka okutwakabasa kwombeka omusinje gwenju gabana gombekwa nashi gutandikwa nashi kandi ogusetingota. So erizoba netwenda tuganire aha kwombeka bimu yenju ekikirire niyeha bimu yenju eyo muntu ashimye kuba nahereza enju eshimye kubera muki eshimye kuba egenderire harishi kandi okuza kwombeka bimu nikirigirira hanshe yor kuba yumukize. Erizoba nabwe twine engineer Godwin na isha kuba natushoborera aha kwombeka bimu nice kishimye kuba kiryo bimu waza kwombeka enju kandi eshimye kuba nogendera harishi. Program eji nekushikibwaho abakiboko amabati kandi abakiboko amabati no bakushoboreraga burijo ngo waza kuteka hibati teka hari kiboko tibina amabati gonka bine rangi bine buri kimwe cyona ekyo rukwetaga cyona kwera omukombeka. So tambura nanye twege hamwe aha kombeka enju na bime yeshome kwa noyombeka twine engineer Godwin ari kutwegesa. Engineer Godwin nakutangira program yebyo gwembe kitwe yanjure deno tushoborere kuruga tuhereruka hani cece yonjire. Nashimirwe kubareba ba TV West mwe baragaga kututayira site tunyamurunjeji. Nabanyeta engineer Godwin Kaburiju CEO wa GI Technical Services shango mu kibuga mbarara. Omar gaha mukasiga tuya gukora musinje konkano oreba abugwira bwitu enzo twashirenkahi twashira biyo. So nchoreka ngo amani twine minji akahoma tujya kiji twina mani mutandikise namane minji so ntenda wa umuntu yakomurumo kore namane minji ombwire buce ozo mukindi kugira ngo kuturaho munonga ohendera wata client ki omurumo gweye na ninji mutama so ntenda yakomurumo gwe wambarireje esente zazine koro murumo mbwire buce nawashemerwe abako abantu inji yakombeka randa rwo mupanyisa biha azo munji aberwe je so nhaho twahika turya bimu tujya kusuba bimu na munonga cyanshemeza no kushanga mwashangana mwenda no tubege sa bimu so nho mwacangare veje so njya niyo twazaganira natwenda kubanza twayetegereza bimu nicoki bimu tujombeka ahanju tujombeka futu 8 twahika futu 8 yenju ekikomasa twatandika kwahura ahamiji gamadrisa agakoma kubantuza kuzankahi awor plate abako bako kubana mbekenju wotagisibire bimu nefana challenges nyingi obuzu bwingi yakurakinga ne yagwa aha miryango kusparingo rwija ruraze bimu so ino mugashogwa mana mononga so ntugiteka futu 8 kurga kavera so twashine shijanirwa ngo nkore futu 8 owiro bwinshi rigerera icyo kuza kombeka abako washanga nuza kombeka nka stoha iri kubana itaga imotoka itahemu so nushanga haiti yakora ki yahinduka twagiteka nka futi 10 konka yero no mu housing gitikombeka abantu giteka futi 8 bimu jangu headroom yo muntu wena haiti yo muntu ino karenze zo futi 8 icyo kiro automatic abantu wena abaringwa no muri nkana takarenza futi 6 so tugisibira futi 8 yeri standard yenje that is on meter near 2.5 meters then on futi nzize futi 8 ngomza mu wachatshoborera ha bimeje then nakoshobora bimu ne yitagachi so bimu ejo tukorise mbaho mu runyankore zeta curundu omu measurements za izo nzize 9x1 barishare mbaho mu runyankore ncurundu ninga nechikachemba ho kitiriyo tukoresa ha kombeka bimu ekikachemba ho kitukoresa mu bimu zeta curundu konka ningo mwentu churundo nechikachomuti so twine miti nyingi tukushara mweze mbaho twine kartusi twine kitoma twine churundu twine muvure konka nshanga kartusi tukujya gukoresa munonga namwe koraze kwetegereza mu site yanjo orwo rwa kartusi tindwine abwacho mutakushara korekoresa munonga at kartusi ne shatuka
ko kurubambura nojuka karanta na basobo tabasagure mbaho za site yona so kwa kwija yaguru rubaho rwa karutusi warubambura rwago hansi rubaruka konko muvure payani bihe byo tubukora ki tubukubaruka so nzo tukira kora saki zo tukore sasa yitana bwo nzo zuruho tukirgamba aho tukorise tuzamte himbwa za strapsi tuzankogote tutekamo seminti no mushenyi hamwe na binding wayo so stages zita koko banombeka muryango ntufuna ikibakweta ari intozi obaho bwo kuspaninga mutego muki gorubaho nubumbu ingana n'ekisika ntuguro rubaho rwa kirundo nakushoborire turuta machine rushatora rwingana n'ekisika inche mukaga aturuspaninga nkahi ahana keja habimu mbwena mutogo rwiji ninga mutogo edresa then twamara atutere imbaho zo mu rubaju imbaho zo mu rubaju nzo zacyunde zina ingambe zkwingana measurement ya 9/1 then twamara kutere imbaho umurujungu cyeta shattering kutere imbaho zonka hataramuki taramuteyemo then tucumara tureba ejitu nza kuteka mbimere kwingana cyako kwa bimu tuzikwingana mu size tuyine bimu ya inchi mwenda tuyine bimu ya inchi mukaga kurugire kisike kikozire ki hati nkejenje tukombeka nza kushakaza amabate ga ordinary sembure ninga client tutabase kuteka ukirumana tayiro wo takuza kushakaza amategura ntombeke kisike cha 6 inch stretch mu rujungo munyankore bukika itafando rukika so noza kushanga bimu tere kwa ingana inch mukaga omu width then height yayo ingana ki ingana inch 8 abo kugira ngo rubaho rw'induru inch 9 so ntukora gauge kugira ngo tufuna kutora supportinga hasi na higuru dene mitehimbwa koko nakushoborera nahite kuvaringa amasayizi zakaro yabe ikizimbe cyitwa iki ncitaga mitembo ya mani ki hati nka twineho span ningwa yo kugira ngo tukorese mitembo ya Y12 type se mitembo twine Y10 Y12 Y20 na 32 kunkaha tukoresa nomo mitehimbwa abo kugira ngo ikizimbe cyitwa cyango munonga so noza kushanga tukoresa Y12 na Y10 Y12 niyekora Y12 nzagikoresa shade wanyitegereza nguko korera abaturate shade aha miryango then Y10 obuteyemo buke nimbuso ngo baninde ngo tinyineho urwiji ninga muryango just kugira ngo tuyamba kujya kurakinga kwenji kugira ngo saving ari client witu tutambara semtembo ibe yonka nenjo kakora ki abo kubaraho kushanga gutene yakora Y12 yakora ki so tusharamu tukoresa mu buke then kutukomara tutamuna straps nzo kwato mutehimba kukajya size akaka strap tukino mu types nkina twine R6 R7 R8 wacenga so atenkenje yitoji teine mane minja abo kujya obuhango bwo mutehimbwa nubwo buhango bwa strap wanyitegereza atwakoresa 12 Y12 ntukoresa na R7 then atwashanga ikizimbe cya cyangwa wakoresa nka Y20 none ukoresa R9 R8 kugira ngo umutembo gwa mpango na stera pebeki ebe mpango yingane nago then twamara turonda binding wire tukora ki siva binding wire tukusubisa yero nomo echamane flexible kugira ngo nekome kora ki enyweza so nibyo bintu bitukoresa mbima tanahura mu ngogoto tumukoresa nkogoto enkogoto ati nanjiriya koreka shattering na no kusemite himbwa twamangu ko kuteremba aho zawe za 9/1 za kiruninga Carvalho na gambara effect yena nkeje ya kartusi nziraka kunanka hatwasaba ki omutehimbwa twamangu twasaba omutehimbwa twasaba Y12 abwo mu bwenje kugira ngo ejiti abampango kugira ngo tukorese mitembe mhango then twakora ki twagiseba twakuzari ki akushuka nena tukuzakushuke ngogote ombimo mwe ntukoresa rosho ki abo kuba mbimo mu wakoresa rosho week hato reason yo kukoresa bimwenju ne yakora ki ne yafa so kora be wasabaje bimu yawe nane kinde kintabashoboreraho mu kusiba straps spacing atuta spacing ya strap andijo wachetegereza ko spacing wano seba straps no kuri kutantsiba nono spacing nka inchina kugira ngo ko spacing kintu cyango nka futemwe hato mutemo ngo baramana bwo ngugera ki ngusaginga mbwe nuguruzinga value so spacing kugira ngo strap andijo spacing nka inchina kugira ngo gugume
so hataho twargaho tuzarushuza kushuka rusho kushuka bonire tukoresa ibero n'icweka kashaho tutama amabare kahubina abo kugira ngo wakora uko nayo nakushoborera mu branding re yansi kankoresa nk'ishatu kunkata mu drop beam za hantu koresa icye munonga tukareza ibiro n'icweka amuna na ibiri akashaho rero tutamu abo kubantu bamba kushobora ngo tu 1 wacenga then to 4 chikumanyisa ngo kahube ibiro zena nkeji zo mushenyi akashokamo ka simiti kahubina z'amabare then to mixinga then amabare ntantenda amabara gasa yizenche amabare nurarebe hange buhonzere so ntanenda preferable tukoreso baro buhonzereje kugira ngo biye mu twaji bambura ibere smart nko kumukorebe yito kweri tukagoso tubare tuce twabambura twabaki kaba smart hachi bimu zinebeka bimu zinebeka nko kunana kushobora zinebeka nkabishatu twine bimu yo kushangana hangingo umwanya katobare no basakoreye nka shade nkeze z'amaduka haro bimu yo kushangana hanginge tine na pera hasi yeryo umwanya ejo na yino kashi koko nakushoborera te kushatwa wencha abwe mitembo yiwakorise wajetegereza kuchiminizi yene hanginga torakorese butemba bwa tureva atandu twazo mu 16 na 20 so hate cyo nco kurebera ngo atenka bime yito yaha yotere ne ya nomo kugira ngo ahansa hari kisika negura hoki ekisika so tukwetaga korese mitembo ya mani kandi harabo kushanga nka bimu erukurosinga wose mbere nko munju ukamufara harabo kushanga bimu erabire munogireba ejo bageta drop bimu bwene kushanga nogireba ekwasereki saraba higo atejana no korese mitembo ya mani so nizo types za bimu zikozechi SPM atishi naza kuombeka kurjira zezo types za bimezo wagamba nichirjira aha foundation yinko bantireho amatafari ginko anyombe chise aha bwenchi harwezo beams kandi nichirjira hari ate chikurjira bimwezo kurjira kwayombeka enju kuko nana kushoborire enju yitweji neza kuzaha amabati konka washanga katobare ngo yanenda kuzahonka kamategura hati bimo nehinduka abo buhango bwe kisika abo kubana muno nkahateke kisike citu no stretcher amatafa tukagombeka bukika which means tinkwetaga nakora bimu ya inchi mwenda nerenge kisika yababunumu so ntukora nomo ya inchi mukaga reno washanga ngo twandukombeka ya nkije amategura ate kisika doshanga bimu twasaba inchi mwenda wajetegereza hatoshanga bimu yabaki yaba mpango reno changa tombeka nka frate ze mpango hati bimu nayo kugira capacity y'abantu abakwamba kuzanka mu giki kizimbe abo kuba bimu n'ikintu cyamana hanze kugira ngo kora bino mango hano uko bina abantu bingi wakora ka bimu kake kataramanijinga abantu nikakora ki na munonga ejo nyinge zikukira kufuna ubuzibu zigira mu bimu ezo za flat kugira nzizi n'ina naga bimu kubanera bamu baba kugize ngo uteke bimitengo mukagu katamwina abwa kasenta abo kuba nene sera yo ati nikikwemura agitegereza so no gukora ki standard eje kurugirenje yo kuza kuombeka ngoko washobora kutwereka ngo wayombeka bimumbi niho kurugero robuzo hati cyaba ho nkareba nani nyombeka enje yanje nahirize kuteka ho bimu nkareba in the process hagere okuyasha tukaninkorashi ati repairements za bimu nazo zinebeka byinyi koko narakushobora ati nkeji nkeje ruko berye kisika etine heshumire ikinde cyo kubaye no gukora abo ko bati ate by the way ukusaginga ningane basanko kurakinga so kwe kurakinga kikwijo mu mind tutwino kujihaho tukasebe misiye mite himba kutoyo twakorise abo ko bene bego kanga imenka nkasarabu za tanks nubasa kuburya wayisigire furatore ya bendinga abwa mana nabitembwa mce batiremo hatuci minezi om specifications go yabayize ngo korese 12 ukateka moteri ngo twino kuya hebyo tukagarra muki iba yabagambere yaber 12 bakwenda 20 abaka sente bundo muntu goje nyo kante mweje mbendoho cyamuro bwenci koraki ngisiyo bwire so nce tukubantu ndo bareje tukubara umurumo gwawe tugambe mitembo koraki erukuzaho kugira ngo utakubara 20 tunyonyine 12 tubokoze mbendomu kandi aho none kwehenda afuna challenge za repairing garaka mweki cyashenyuka ushishe mirumo yitu so no kuko biro biti aha nindebo yombekise amatafara mahango kinji ntumanya ko mbeke saga amatafara
amache tugere ngo naco nikimataringa wanoza kwombekesaga amatafari amache ninga amahango naco nikimataringa kurigirira habime yiwataho ine nshemeye kuba nimanya ngo kunena yombekesaga ni bimeje niyo nshemeye kuba ninkoresa ninga ataga amatafari gutukorise nibagitaho rubroka broke je ine bitoro bishatu so umusayizi mu widis ningana karaka tafara kacakita kaburiju konko murengs eje nampango no muhaite niki so nenere mu eje broke yamere mu butafaro obu bushatu so abantu b'inginore batanje kunda kombekeseze brokes abenshi abo kugira ngo na saving mu material abo kugira ngo ezi tuzikoresa ka cement kace zitora cement inke no murumo ukora ki gurakuka umuntu yombeke n'umuntu aragakora ki agaharwa jatejenjo yitakwa ninjitahari yari konkateji ninja wakiriba izezi n'ikiro cya mukaga site turya bim kimizo biro mission tukora ki tushakara so client nawe urashemirwa ki umurumo gwe nane kindi umprastaring ne costinga akasente kaki abo kwa byona nore birukozere ki bingana umusayizi kandi ati challenges turi mu butafaro buki tukabasa kufuna amatafari gakwingana mu butafaro buki n'urga ugurenta nuru ugura hakaho na keji motoka ibiri haragaho uza handi ushanga sayizi yori yine ni impango yeri uza kutera banzo tera za rafu so ushanga wakuresa ki umushenyi mwingi konka bimu yayo abo tuza kuteka no mu mabati bimu tusaba 8 inches nkeyeki kayaburije ningana umusayizi tekuvaringa butafaro buki so nukuchikoza ejhor block wano jombeka tine challenges yonko mwombekezo ezo gishangiremo challenge yishangiremo niyo kujya tukoresa amani mingi twenda twarye sano nyingi konkande tayine shunga wachetegereza challenges yine aho kujombeka nakoresa amani mingi wachetegereza konka client ashemirwe mara kukizo murume musevingira kasente kiyi konka handi is very okay hat bimuze chikankechi ss tukure uriyo no yombeka aha nice kizuru kongera hanju nkeji ati in short bimu wayombekeje mugashugwa bimu nemugashunke na imbasa kubashobora hundi omugashugu kubanza wose birenje bimu na tekufuna cracks ore cracks kato bari aho tukombeka hingi amataka tika kuvaringa mu witi yaraga kushanga yika so washanga wota sibire bimu yajyanka huyika yona ne gora ki kandi kinda bimu ne nywana senju ebemwe wajetegera atko katugire ngo washanga ngo enjona noreba tir straight irimo bukona konka hati ko kusaba bimu enjone kora ki ebemwe na hagire cyagikanga katabarinke muse yangire itakibaho birebi konka yanaka enjone gomere ki negomere fam na n'ikindi tuyamba mu kusparinga miji akutura akome height katubaro wa welding yakwija naza kubara komeka ahayitejo nayo no mugashugwa bimu hati nitwendo tushoborere kurgaturga aha musinje kwikaha ahenja heri aha bimu tukostingire kiri kwingana ki nangwa takashira kostinga atunoreba bwiro bwingi abantu nobombeka amaju ochombeke enju shanga to kuruga mu repairing so ite twija twahindura mu twashanga ngo koko barombeka warga akavera wagitegereza ocanga wayombeka kose emwe hatogakora byakanda akavira kandi twita waterproof kugira ngo amizi nikesigara bakavira ko kubanza gakaka kabiri gakoma hurge gukora ki okumongoka okay ine shoto mukosi katubare kambarire block 53 nebi na bibiri wategereza so ninde ngo kambazire block 52 orode toresero broka 22 so ninde ngo turiyo tuzankahi war play which means ninde ngo karantinda mu Rusiye matiyo mbazire ki nore na hati zikiro kugira ngo tukareta honce tukore ki siminti ngabareshaho nshanju orode twasiyo siminti 5 tukine balance kandi mu rumono ore gukora ki gendo misha so which means hatu miliyoni zitwa ki 12 tujika to wachenga tuyo muri 12 konka to akawur plate wachetegereza hati nimbasa kombeka enju yanje tine bimu kandi byo
ege bitwire nibiba habwenshi bita abantu bito bayijo clients abo mu cyaro kuko nakushoborira abantu bakwingana mushaho wajetegereza noseba no najya tatu nsubiro mission yenyuma umuntu otemuki rintozi no matu types nyingi za nazo tunazi kushoborera types nyingi za rintozi ka miryango umuntu aha so client in short abo kuba tuna tukwingana kandi abona abantu babyamushanga shakire konke nyombe kate kora ki so kwa kuba ina kasendeke kaki hatogoshanga yazo mu kuteka ho rinto yiba kwito rubaho naguro rubaho rwa 4x3 oruhango nore tuine types nkiyina zembaho tuine 4 inyuma yawo itukoresa mu kushakara tuine 4 itukoresa wall plate hateje niyo kubani ikora nkahi amuryango abakasende kake kujango nawe abyaraho rwiji wataho jyo rinto byaraho rwiji okitero koreki wabyamye hwaketegereza so nabasa kusiba munda asibe na shade umuntu atemuki warinto na wabyamye kujango kintu cyane kitamuremera obuzubu the good thing nobo mugambire nyina na cyecho cyenke client atisigeze umushoborere ekirungi cyeki nakabe kacu then yamara kujango haba henshobe takakwikwasa nawe nabasa kujya ati nyombo bintere umbe mbyami nabone sento jokoreki ibyo tubukabura mu mazu mu site tubukabura ati bimeje na shakira na herze byona nabona sente ningaraka nshambura nyombeka bimu ninga hinenjere guteka kandi atikwetaga no kushakara na keji roofing antukora part by part wajetegereza no wihaho katubare ngo patage yuwareba abo kuba amabati woshakire inzu nayo neri unit yemwe so te kubasa kurgaho roof so tokajya yo no gishenyo zisbe bimu ya no yakasiga kamwe akuwareba wanonda ko kutaka hati kankweshoboza na nekindi hari umuntu bwo kushanga abayine sitting uri mu mpango wacetegereza ushanga yafunda arimo kwisazo mu sitting room atati nyondagera ati nyenda kujongera hato kiza kujongera ushanga katine ibyo bimena ni kugambira hato kiza kushenya cyona cyenda kora ateze nzo cyarengize ze nani kwizaho abo kitakusaba bimu wowe tagisibiro kwangu senze ncugumira abo bakujyanga katiteho tubeturumu notachifona that chance yo kujango yongere enju yawe abo kujango oba nake yona wagishenya ngo yongere kinde cyenge ngo ugaziwe ebisika byafutira so tine bimu to kwangu syanju aniye kutegana samunonga ibato shanga ryari naryo ryagenda so abo kwa batu binji kankwe example umuntu nabona miliyoni za 20 kandi inzu nenda miliyoni kaga atikambe nyombeke bishinge bibiri kunda akwase nyongere ngahi aharabaje so wowe tasibire yona ni kujonja nikora ki kuturemerera twazo mukombeka bimu kozi nindeba ombyaro harimo abakombeka abokushangana batwombekera bimu zikonkoka shangaza rumwe mushatwe nikirigira does it matter okugira ngo nze kurondora qualified engineer qualified ninga anyone nabasa kombeka bimu kandi ati bimu yo kureba naguri nko musinge nicyo kurebera ubutayento rwo musinge twajyanga urondo umuntu ushikire orukorofaida ukore iki kintu abako umuntu kuba yayombekere ejo bayero ncunu kwenda kubashobora kugira ngo imwe bakayanta bakutureba enju wano jombeka gihe engineer omwe ukahinda hindurumba engineer omwe nayombeka si aho bimu ngo yareto ndijo kwa kuba mu 40 to kufuna umuntu wakozera inshobe kwatumura umuko umuntu omwe kwarabora mu cyarenge mbuzi hakaba henki yaso nicyo kikuba kiri kugira ngo yayombekere umurumo goye gumwe agwanjure kugura kwa kuba mu cyarenge kimworobera kujuronda aho yakoze iki aho yavire hati katujira ngo bimu yanje nikuza kujombeka nkarondi imwe abantu abashikirira bar qualified kugira ngo munyombekere bimu but along the way hine cyashobero mu bimu nebizubuce binkubasa kubugana hagire cyashobo mu bimu aho kandi tumanya ngo umuntu natural nabasa kushije ntabasa kubaho mistake hagire cyashobo mu bimu obo nebizubuce binku expectinga kuza hanje yanje ningashi bimu nagiteka mu resho zitashire nebizubuce binku expectinga kuza mu nju yanje kugira ngo naheze kubireba ncontacting karo umuntu owakubasa kubinyamba nango wamburizo kacanye mu rukumbuzi cyo kugira ngo wari yazame iminyangara neritoke nakushoboreye ngo umushenyo gwo kukoresa nacyo nishonga kuru umushenyo gwo kureba
tukubasa gukore tukubasa kubona gwabo naho muhanda ngo gushukaki bima boko batuguranya none nakogote buri butu bantushwa umusinge tukantukoresa ogwe nyanja ata habimu tukoresa go ata bimu nago nuko gwenyine gukora abo kugira ngo amusinge juka twaturemo kogote ya branding so umushenye gwo nyanja gwo rubare ngo gukora nkahi na bimu tukaza kuita kirumba zawe maye kitaka cyana keje nugo gukoresa ogwe dene kindi wambuza challenge zeze kubaho already bimu yeshyure kubi inzu hatine tanka kurakinga kandi inzu kwe kurakinga ne yahiruma abo ko bahati katobare ngo kisika cyona kuruga hansi kumara higuru cyakitarambimu kikaba honkanko kutwayombeka itonore aba witarfam na mushozi kikaba wombeke ko murahanga hakashuma mukace inzu ne mwene ne baruka kandi yabaruko bwo ekikujo mind no kutera ikiminizi aho no ino kwangwira kikuronda omuntu ro qualified akasiba bimwensia inzu kagaruka murembe obugambo bwa muheru ahariyo nakureba arkwetebekaniza kugira ngo asetting enju nkeje obugambo ya muheru mukwereza abarebiti nyamurunja ba TV West bitinwe bari no gumana mu turonda no kusima obuhereza no kugira ngo reka tukoresa abantu abarqualified abashikire otabuga no muntu amuhanda ukamuhenju yawo nkeji abo kwa abantu nubapaka sesendo bwire buringwa munonga abo kwa buri munsi omunsi yona buri umwe yine sente nanda kombeka ekirote cya buri muntu nite tukina mutwe abo kwa nite turayombe ko design n'uburuho tukamu mwene akahura yashemerwa mutuma abo kuba kwara ko murumo ngekitwantwagamba mu cracks za beam okambiho tatugireke ikatera kuraka abirarira karoni atara abantu bari mu mahumuro katubine sente ajo shangere kumukuraka stress ne yakora ki so nanimba shaba muronde bakara aba engineer barunja ababishikirire bawombekera amajuganyu tugumamura mu murongo turukendera nabana inyombe kenjo nkeji nkahika habimu sente zikande mazo koyongeraho nice cinshemeye kuba ninkora kurebeka ngwejenju tiyagwa ntaka jonjire hamtu turukendera n'ikinde kinanimba sa kubisiyo no kugira ngo umuntu wero nandeba waza kutandika kuombeka jezo reke ngo akasenta kweneka kusya bimu kugira ngo bundu waremerwa bimu wogisibire negeraho bwire bwinje nkahi omisho konga ko kuja wagikomya amadressa injura yagitera kandi tugaraka kuombeka ku ruga musingi konga yona ko kubogisibire bimu na yaterwa njura na yaba myaka 10 oraga ko simbaro zenkahi ahoro plate abo kuba in short ukabe no wembekenjo mfizi zinkishatu yombe ko musinge osya bimu wasaba bimu ya ugarako raze mbya kwata uzahuru plate uri kushakara abo kujya wota gishiza bimu kazama risawo ejo ne gishisha munonga ukayesibire bimu negumere standard naheza kusaba bimu njitwara bwire kikongera ho stage je gukora ati nunka hati kusaba bimu kahatiya nchekare ntombe kati keji bimu yo kora hoti ntombe ka huru plate tugisibire gimabazo abwa rusho nungi amabare marungi emitiyembo yanje njikomereje turete yontombe kangahi ahiguru so just one day neri enough setting arent tukakora ki twihemba hozi tukagumezamo shana wo kuri sero shombi ukakekereza mwe ntara ukaje tukante mwe na nyombe nyitambura wabamburana bukora dahansi ushanga ikintu cyakora ki cyasi iskara yabane munonga kutayisa site yawe nashibwa munonga nyakora aba client banje atumba twemera umwe bare kusupporting agera technical services tubakunda munonga tucoranza kubahereza ubukoryo bwone tubwina ejenienju eyoronorebo mbishani byawe ayitwa kozire orwakatano ruhire turukwereka okuba bireno batimba omusinje so erizoba ejeniyo bimu iyo ryo noreba wo takumanya bimu ne shetyo eyiba kombeka hanju yawe waheza kuhingura ha madrasa ejo noreba yajombekere yayomere yatugira ngo ajombekere nyumwebazyo so yagereza izo bari nyumwebazyo erizo yayombeka yateka hamtu hariho ndijo bimu eyo kushanga takombecereho ejo ne yari nateka hebaho nakora kikonkeje yajushireje yone ekwatineje yayoma yateka ho plate hamtu so iwe omurebi horiyo noreba TV kuba noyenda kugira kutandika kombeka enju yawe nikirungi kugira ngo oronde omuntu ashikirire orakuhereze plan ningora kombekere akakuhereza ekifume kishikire ekyeshomeye kwa noyembeka mwenju yawe omuhereza ndi Privence Kampura bitunyenda Christian program eji ne kushikibwaho abakiboko mabati nibo bunga abari kugira ngo wateka ahamabati teka okombekeza kiboko ni nungi kandi tubarukombeka tubarukora amabati cyonga nibakombekera woyine site
nabakombekere nibakombekera bine buri kimwe cyona ekirikwetagwa omukombekesa omuhereza nasigara ndi Prevence Kampurira aha kamera nabanyinaho Asafu turi ahebwa turebane orwa katano rukwija shahe mwezo mwabazyo. Ebyobwombeki byaba nibikwikibwaho Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za kampuni iziri gukirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati omuri East Africa.